Сквапа физох нобага дапсоми. Шонагар зягавжену университет хам маханашхо иратер. Аопсов хамудогу литахо шопхаш. Шонагатлан бжахам зажагагоным. Аподо кабарде балхаркаралма гош университет ми аш шонагатлан бжахам язагу ханага. Руслан физагу ханагам илажгам гуготхош цфтапша фхора илас фаджав физахат. Илас бжана хава кабарде балхаркаралма гош университетим غزيها باشاوش تاش جونغا ملج جولا على سافيت نخكرو أوخون بابجا ورسبزاجر دانشي سافيت مالدي خوشونك جوفيار سافيت مخاتش زينب جيلاس بلوش جيري مقوا جونغا الخر يغا جاقوا خر بغش نمجا زيفوي جاغم ديحاخ جونغا مكوفا جوا تدخان زي ستودينتري سافيت القرز راغا باشام يشحاو سغونا خشحاش universitetim iyi جولا والر جونغا مديغا حاخنر أبي بابجي يجري زمانم دنجوبي كل تشوف فاجو قزرها باش выставкахам конкурсхам грантхам қашанер нагожу жибуштма жонга исенеқожа дижолавалым иригагочле жогор жогофобженер ягавагонерш муратыр қадахулан папжо советим хатхам қален збжанез фотовжаж ди советим хат жолавалер конференциям жонга офчо зафосхам нахбар зеркатиним фоуна талажгаш фойдогагоч мабил санагожа маханаш фой аж жолавалам папжо иджри заманим қаралим қызрига паш грантхам абхам дизершуазаши утукум ошралхар жонга санагожа жагор зихалхараш абхам штеквахами ябжой наха атамах қаралми гулиташфо фойж خزغشنو سفيت دي مغمش университетим يجولغوالر او دو فوغوم يلاسخسجو زرخاتر بسالم بابجو غاغوام جونغم يمافو ميري حازلو نشق قش زراغا باشا выставкам دي جونغالخم проект بشغوب شو خالحاش абышшу ир нахфхэм яшшу галтаж диплом землжогохери фагафашаш Жисинус файт абитеуфава выставкам Кавказ ишхарам ижопаквадым ричуш онагалпад гзарзфасар абынамж иласгасча умникча заже конкурсым гагвам ди жолавалам проект шашрах халхаш зибжанами абышу грантхэр гахаш афада шапхаква дижири патфахануш ава ажитам пегалаго габарде башхар мaqmash قرال университетим يجولغوالر جونغم كوزر خاطر Руслан шогвасыт зэрижамжа мaqmash университетим шажонагалын бжахым язагу ханагам цфшажра бгорахач ахам якур жонагам ятао малажыр аби шхач дизфозажонагалын бжахыр кафедрам шизатгапаша амапсыма жетқас жархар газ метан йицар йичам qjdogaч абынамыш شم زانشو خات الحخون ودبرين قروش خوزي أرقديت دنيم دشبسور خمانمجا دي لجغة محناش خوي أش установка выставка аджимитшаш аджимишит халлагаш Ставрополь тодыш выставка абыгышна мыша Москва ВДНХ дыша медаль гышит хаш илхасит хвау qaral университетым гышдогалlag سي أما بسمر يا بيلاسم يتوانو فبقى صحاش مغم يابو فبقى صحاش أما بسمر شتشم قصد أبقار научный руководитель Фиапше Амур Григорьевич مغم قرال ونافجة دياغرانا университета ماشخا غاقواو مدلة جغريا بخاتو دولة جريا وجديتش قواج دسام يا جاتغاز يا بلمهم كرفاهر زادغو جنو اب مدنيم زران هو مخوني تزر ياميشحو ابنا مشجع دجزغنو سفيت مبدأ فلاغ установкар لابراتورنا شوات اراه بقى تقو بلاغ شاكا بقى لجغر زرخونرا زرجانرا يابشقا مبدأش دشوبل ار زدوغاشري تانا ينشفو قاجة دس قاجة وناغوم يري قنودو ينشفو أما بسمودوش بسالة مش حامي سمدي صورة ترتيج أعطى установка شواتا أما بسمه
экономикэ зэтезыӏыгъэ газ щӏыдагъэр куэд дэмыкӏыу зэрыдухыным уегупсысмэ, мыпхуэдэ ӏуэхухэм мыхьэнэ ептын зэрыхуейм шэч къытригъэхьэжкъым. КъыкӀэлъыкӀуэу дызыхуэза щӏалэми и лэжьыгъэри гулъытэ зыхуэщӏыпхъэт. Дэд зэрыт зэманым макъмэш лэжьыгъэм куэд елъытащ. Цӏыхум ерыскъыпхъэ ишхынми, ӏэщым егъэшхынми елъытауэ. Дэд ди щӏыпӏэр экологическэ зонищу йогуэшыр. Айщми дэтхэнэ зым я ӏэмал зэмылӏэужьыгъуэхэр пщӏэн хуейщ сытхуэдэ къэкӏыгъэм уемылэжьу щытми. Сэ сызэригугъэмкӏэ мисым дей тет щӏэрыкӏуэ жыхуэдэ къэкӏыгъэр цӏыхум ящыгъупщэжауэ къамыгъэсэбэпауэ аращ. Хамэ къэралхьэм Китаймрэ зышыӏэмрэ мы къэкӏыгъэм этиловый спирт къыхащӏыкӏ, бензин къыхащӏыкӏ, хущхъуэ зэмылӏэужьыгъуэхэр, ерыскъыпхъэ ӏэщми ирагъэшхыр. Ижь лъандэрэ дэдэу щӏыр узыншагъэр зэрынэхъапэр. Дыщэкӏи ашхъэкӏи къыпхуэщэхунуӏым узыншагъэр. Къапщтэмэ фошыгъур къебэкӏыу лъым зэрыхэт уз закъуэм мелуаниплӏым нэсу цӏыху илъэсым йолӏыкӏыр. Абы уровень глюкозыр докӏуей фошыгъур щынэхъыбэм де. Аращи ар езыудыхуу дунейм зытетыр инсулин жыхуаӏэ зыращ. Инсулиным зрихъуэкӏыу абы хуэдэ дыдэу щытыр мыбы хэкӏ процент плъыщӏым хуэдиз инулин жыхуаӏэр. Дэ идогъэкӏуэкӏ къыхутэныгъэ лэжьыгъэ мис мы щӏэрыкӏуэр нэхъ зэрыдгъэбэгъуэн, къызэрыдгъэкӏын, зэрыхэдгъэхъуэн ӏуэху дыхэкӏ. Адэкӏэ нэхъ сорт, дэ ди щӏыпӏэм нэхъ езэгъ сортхьэр къыхэдгъэщу мис ауэдэу нолажьэ. Мисым дей телъ сорт фиолетовый розовый жыхуаӏэр дэ ди щӏыпӏэм нэхъ къыщыкӏ нэхъ езэгъыр аращ. Абы и бэвагъыр ди щӏыпӏэм къыщыкӏ нэхъ кӏэртӏоф нэхъыфӏхэм я бэвагъым нэхъыбэу ауэдэщ. Сэ зэрысщӏэмкӏи завод ди щӏыпӏэм къызэӏуахынуи ящӏэ. Дэ дыщогугъ ди щӏыпӏэм мис мы къэкӏыгъэм зиужьыну, и сэбэпынагъыр тлъэгъуну, дымыгъэкӏуэдыжыну мы къэкӏыгъэм дыщогугъ. Кӏэртӏофым елъытауэ зэрыщымылъ зымкӏэ мис абы щхьэ ящыгъупщэжаурат. Ауэ кӏэртӏофым нэ нэхъ тӏукӏэ нэхъыбэу ерыскъыпхъэ къыпхуощӏыкӏыр. Ар омлетуи, гъэжьэнми, гъэвэнми теухуауэ ӏэджууи щхьэщедзыр. ИтӀанэ щӏэрыкӏуэр щымылъ щхьэкӏэ езынщӏым куэдрэ щӏэбгъэлъ хъунущ. Щӏымахуэми гъэмахуэми зыри къыщымыщӏу щӏэлъщ. ИкӀи уи ныбэ из ищӀу, икӀи уигъэхъужу гъэщӀэгъуэнщ щӀэрыкӀуэр. АдэкӀэ дызыхуэза щӀалэми и лэжьыгъэр зэпхар нэгъуэщӀ къэкӀыгъэ лӀэужьыгъуэр хэсэнырщ, ар егъэфӀэкӀуэнырщ. Агроуниверситетым илъэс ещанэ хъуауэ сыщоджэ. Илъэсищым ирибыду мэкъумэшыщӀэм теухуауэ ӀэщӀагъэ куэд зэзгъэгъуэтащ. МэкъумэшыщӀэм темыухуауи куэдым дыхурагъаджэ. Сэ сызыхуеджэр зэрыхъукӀэ гъавэ нэхъ бэв зэрыщӀыным, ахъшэ нэхъ мащӀэ тебгъэкӀуадэу. Сэ си щхьэ хэсхауэ Лоным солэжь, ауэ щӀыхэсха ди Къэбэрдей-Балъкъэм дяпэкӀэ зыри елэжьаӀэмэ, къэгъэкӀаӀэмэ. Ди къэралри хуэныкъуэщ абы. ХъулӀэныгъэ куэд диӀэщ абы теухуауэ. Мес Северный Кавказ выставкэм щэнэ увыпӀэ щытхьащ. Иджыстуи ди опытный участокхэм лэжьыгъэ идогъэкӀуэкӀ удобрение. Ди щӀым нэхъ езэгъхэр, ди климатым нэхъ езэгъхэр идохьэлӀэ. ДыщӀэлэжьэжыр цӀыхухэращи, цӀыхухэм зэран хуэмыхъуну, химие зэрыхъукӀэ нэхъ мащӀэ хэлъу къэдгъэкӀыну иужь дитщ. Ди университетри зэрыхъукӀэ сэбэп къытхуохъу. Дэнэ выставкэ щыӀэми, дэнэ олимпиадэ щыӀэми дегъакӀуэ. Лабораторие жыпӀэми, опытный участок жыпӀэми сыкӀи къыдоӀэпыкъухэ. Ди къэралыр икъукӀэ хуэныкъуэщ а къэкӀыгъэм. Илъэс къэзыхункӀэ Канадэм, США-м къреж. Дэ дызэлэжьыращ ди къэралыр нэгъуэщӀ къэралхэм щымыгугъу дэ къэдгъэкӀым ирикъуным. Зыхуейращи, ди къэралым мэкъумэшыщӀэм теухуауэ япэ увыпӀэр иӀыгъыну,
تخوزفاجو دي قرال همي يتشانو أبجا آخشة تقدلجو دي قرال زرتاتن أوف زدوفو زمي وشمغو وشحا بوبجنر كودي واسج أبو دبسوجر قرالم زري وجامي نشانج داوج زمان جاسجا بوزافاجنو قمار أو مفاشلني بسجج وثادغم قجلقو دزفوزاجان غالتن بججام أوف زريفر قجغاهم يبخاتغم ветеринарيям щӏэныгъэ къэфтаныгъэ лэжьыгъэ пщӏыни пэкӏэ епэдыдэу зэгупсысыр зыщ. Псэущхьэм и узыншагъэм зэран ухуэмыхъуу сэбэп ухуэхъунуращ. Псэущхьэр сымаджэ хъуамэ, къеузыр зэман кӏэщӏкӏэ къэпхутэу хущхъуэ нэхъ сэбэп хуэхъуныр къыхэпхыу епхьэлӏэныращ. Дэ ветеринарием хиубыдэу лъэныкъуэ куэдым долэжь. Абыхэм ящыщхэщ псэущхьэр сымаджэ мыхъун щхьэкӏэ лэжьыгъэ игъэкӏуэкӏын хуейхэр, клиническая диагностикэкӏэ дызэджэр, биотехникэ воспроизводствэкӏэ дызэджэр, нэгъуэщӏхэри. Сэ ди университетым сыщылэжьэн ипэкӏэ Мэзкуу дэт Константин Иванович Скрябин и цӏэр зезыхьэ. Ветеринарная медицинэрэ биотехнологиерэ академием аспирантурэм сыщеджащ. Аспирантурэм къыщыщӏэздза щӏэныгъэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэр ди университетым щыпызощэ. Дэ дызэлэжь къэхутэныгъэхэм елэжьу ди къэралым и щӏэныгъэ цӏэрыӏуэхэм, щӏэныгъэ журналхэм я къэхутэныгъэхэр къыщытрадзам деж абыхэм доджэ. Дэ ди къэхутэныгъэхэм, ди лэжьыгъэхэм идогъапщэ. Лэжьыгъэм теухуауэ упщӏэ гуэрхэр щызиӏэм деж ди университетым щылажьэ щӏэныгъэлӏхэм, нэгъуэщӏ къалэхэм щылажьэ щӏэныгъэлӏхэм сочэнджэщ. Абыхэм си жэуапхэми упщӏэ къратыж. Апхуэдэу щхьэж и лэжьыгъэмкӏэ къищӏар, хузэфӏэкӏар, къихутахэр научно-практическэ конференциехэм къыщыхыдогъэщӏ, щӏэныгъэ журналхэм къыщытыдрогъадзэ. Си аспирант лэжьыгъэр и гугъу пщӏыуэ щытмэ, ӏэщхэм, абы къащӏэ хъуашкӏэхэм я узыншагъэр хъума зэрыхъун ӏэмалхэм теухуащ. Зи бзэм псалъэхэм узыр ящхьэщыпхыныр гущӏэгъушхуэ зыхэлъ ӏуэхущ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэм я зэгухьэныгъэм ит хьэмадэ Нут Руслъани зыпэрыт ӏуэхум къыхудепсэлъыхьащ. Сэ си лэжьыгъэр нэхъыбэу зытегъэщӏар иджырей зэманым щӏым елэжь ӏэмэпсымэ щыӏэхэр егъэфӏэкӏуэнущ. Абыхэм ящыщ жылэ зэрытрасэр. Ӏуэхугъуэм теухуау ди мурадхэр къыдэхъулӏу щытмэ, а ӏэмэпсымэм ӏуэхугъуэ куэд къызэфӏигъэкӏынущ. Илъысту щыӏэхэм емыщхьу, жылэри нэхъ зэхуэдэу щӏым трису, вагъэми нэхъ тыншу пхыкӏыу, абы нэмыщӏ текӏуэдзэну гъэсыныпхъэхэри куэдкӏэ нэхъ мащӏэу щытынущ. Псоми ипкъ икӏкӏэ щӏым къытрах гъавэри куэдкӏэ нэхъыбэу щытынущ. ӏуэхугъуэмкӏэ грант къэсхьауэ щытащ гъэкӏуам, иджыпстуи кандидат диссертациери пхуизгъэкӏыну си гугъэщ. Щӏэныгъэ ӏуэху зезыхуэну ныбжьыщӏэр нэхъ гугъуехьу зыпэщӏэхуэр ӏуэхум хэтын папщӏэ научный руководитель жыхуэдэр къыдэӏэпыкъуу, чэнджэщ къритыфу ауэду къыпэщӏэхуэн хуейщ. Абы теухуауэ научный руководитель тэмэм къыпэщӏэхуу щытмэ, нэхъ и гугъуехьыр нэхъ мащӏэу зэлэжьыну ӏуэхум нэхъ куууэ хэтыфынущ. Сэ сэреплъымкӏэ ауэдэ цӏыху къыпэщӏэхуэныр насыпышхуэщ. Псалъэм папщӏэ сэ Къасбол Мусаби профессор абы сыдолажьэ, ӏуэхум теухуауи сехъулӏауэ собж. Университет фыздеджэм дауи сэбэп фхуэхъун, мис абы теухуауэ тӏэкӏу щыгъуазэ дыщ. Щӏэныгъэм и мурад къехъулӏэн папщӏэ щӏэгъэкъуэнышхуэ къытхуохъу университетым и ректор Апажэ Аслъэн, щӏэныгъэхэмкӏэ проректор Езауэ Анзор. Абыхэми ди советым къыбгъэдэкӏыу фӏыщӏэ яхуэсщӏыну сыхуейт. Нэхъыжьхэр гъуазэ ущиӏэм и деж зэхэпщӏыкӏыу схуэдэ ӏуэхури нэхъ тыншу зэфӏокӏ. Апхуэдэщ мы щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэм я дежкӏэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и ректор Апажэ Аслъэн. Советыр къызэрытхута лъандэрэ зыхэпщӏыкӏыу къэхутэныгъэ лэжьыгъэм и егъэфӏэкӏуэныгъэр нэхъ зиубгъуащ. Икӏи къэхутэныгъэ лэжьыгъэм хэпщӏауэ щыт цӏыху бжыгъэри, студентхэри, къыдэлэжьэ ученыхэри нэхъ зиубгъуауэ сэ гу лъызотэ. Икӏи а зэманым къызэрекӏуэкӏрэ университетым зиубгъуащ структурный подразделение щӏэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэми пыщӏауэ къызыӏутхагъуащ, къызэдгъэпэщагъэщ. Абы щыщ совет щӏэныгъэлӏ
лӏым щынэмыщӏауэ Центр инновации и трансфера технологий жиӏэр, итӏанэ консультационный центр интенсивное садоводство, виноградарство и овощеводство жиӏэри къызэутхащ. А подразделениехэм къалэну яӏэращ ученыхэм, студентхэм къахута ӏуэхугъуэхэр мэкъумэш щӏым елэжьхэм деж нэхъ зиубгъуауэ, нэхъ егъэфӏэкӏуагъуэ иӏэу къыщагъэсэбэпыфын щхьэкӏэ зэрыжаӏэм моду практические реализациер нэхъ дэдгъэкӏуеин щхьэкӏэ ауэдэ лэжьыгъэ ирагъэкӏуэкӏ а центрхэм. Абы щынэмыщӏа ди научно-исследовательский сектор жиӏэм мис а совет щӏэныгъэлӏхэр зыпыщӏауэ щытым деж Кабарде-Балкар отделение Урысей псом и Русское географическое общество къызыӏутхау щолажьэ, аби студент куэд члену хыхьауэ по экологием теухуауэ окружающей средам хъумэн папщӏэкӏэ лэжьыгъэ къэхутэныгъэ ирагъэкӏуэкӏыу тэмэму щолажьэ. Абы щынэмыщӏа университетым и ученый советым и унафэкӏэ кафедра къэс студенческий научный кружок къызэӏутхауэ, иджыблагъэ лэжьэн щӏадзауэ тэмэму зытедгъэуву ди ӏуэхур дгъэкӏуэтэн ди уӏэщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, университетым япэ къалэну щытыр егъэджэныгъэращ. Абы щынэмыщӏа егъэсэныгъи бгъэдэлъхьэн хуейщ еджакӏуэхэм. Псом хэмыдууи къэхутэныгъэ ӏуэхуми лъагъуэ хегъэшэн хуей. Япэ махуэм щыщӏэдзау мы университетым ди бжэӏупэм къызэребакъуэрэ еджэн ӏуэхум зэрыщӏадзу а къэхутэныгъэми хэщӏау я ӏуэхур кӏуэтэн щхьэкӏэ мыдэ деж лажьэ учёнэ цӏэрыӏуэхьэм я лъагъуэр акӏэ къыпащэу къэхутэныгъэ ӏуэхум фӏыуэ хэпщӏауэ щытын щхьэкӏэ ауэдэ унафэр къэтщтауэ иджысту догъэзащӏэ. Абы щынэмыщӏа ди университетым илъэс къэс конференция, конкурс зэхьэзэхуэ ӏэджэ къэхутэныгъэ ӏуэхум теухуауэ догъэкӏуэкӏ. Ар День российской науки жиӏэм махуэм хуэзу мыкӏэ дыдэ щылажьэу щыта учёнэ цӏэрыӏуэ, государственный деятель абыхьэм яфэеплъу зэхьэзэхуэ научная конференция, конкурс зыбжанэ догъэкӏуэкӏ. Фяпщэм папщӏэ Жырыкъуэм, Учковым, Шэуцыкъуэм, нэгъуэщӏ Кумахуэм, Джэрэф абыхьэм яцӏэкӏэ конференция зыбжанэ илъэс къэс догъэкӏуэкӏхэ. Къэхутэныгъэ лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Къэхутэныр зыхуэгъэзар икӏэм икӏэжым производством нэсу ар егъэфӏэкӏуагъэ иӏэу къагъэсэбэпыныращ зыхуэгъэзар. Абы цӏыху нэхъыбэ хэпщӏауэ щытмэ, цӏыху лъэныкъуэ куэдкӏэ елэжьмэ, абы ипщӏэри ефӏэкӏуэныгъэри пшэч имыӏэу нэхъ лъагэ, нэхъыбэ хъунущ. Иджы мис япэу къыздызытепсэлъхьа ӏуэхугъуэм къытезгъэзэжынщи, щӏэныгъэлӏ советым куэдкӏэ и лэжьыгъэм къыпэкӏуащ модрэ ӏуэху илъэс зыбжанэ хъуауэ университетыр базэу Урысей Федерацием и мэкъумэш министерством къыхуигъэфэщауэ етӏуанэ этап Урысей псом щекӏуэкӏ зэхьэзэхуэ къэхутэныгъэ
лэжьыгъэ нэхъыфӏ къыхэхын теухуауэ по Северо-Кавказский федеральный округом тэ ди университетым щыдогъэкӏуэкӏ. Иджы благъэм мис апрель мазэм тэ ди деж азэхьэзэхуэ щекӏуэкӏынущ. Итӏанэ мазитӏэу узэӏэбэкӏыжмэ, япэ дыдэу этап Урысей псомкӏэ къызэхьэзэхуэ зэзгъэпэщар Урысейм къуажэдэсхэм, щӏыӏуэдэс щӏалэхэм теухуау Союз, Российский союз сельской молодежи жыхуиӏэм иригъэкӏуэкӏ зэхьэзэхуэм япэ этапыр дыдей щекӏуэкӏа. Начинающий фермер жыхуиӏэ зэхьэзэхуэмкӏэ. Иджы ди аспирант абы япэ увыпӏэ къыщихьау иджы Урысей псом зыхуэсыжауэ етӏуанэ этапым догугъ аби увыпӏэ лъагэ къихьу абы къихута лэжьыгъэхэр егъэфӏакӏуэу къагъэсэбэпыну. Сэ сэреплъымкӏэ илъэсиплӏым кӏуэцӏым уибыду лэжьыгъэ хъарзынэ ебгъэкӏуэкӏащ, ауэ адэкӏи схуэдэ гупсысэ фиӏэхэр, схуэдэ мурад фиӏэхэр. Псалъэм папщӏэм гъэмахуэм Налшык щекӏуэкӏыну щӏэныгъэ зэхуэсым Урысейм щыщу щӏэныгъэлӏ куэд къикӏынурэ къэкӏуэнущ. Дэ ди Советым хэт щӏалэгъуалэри хэдгъэтыну мурад диӏэщ. Дэ ди ехъулӏэныгъэхэр, къэхутэныгъэхэр абы къыщыдгъэлъэгъуэну ди гугъэщ. Абы къызыхуэсыну нэгъуэщӏыпӏэхэм къикӏа щӏэныгъэлӏхэми я лэжьыгъэхэм деплъыну ди гугъэщ. Щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэм защӏагъэкъуэнымкӏэ, щӏэныгъэ лэжьыгъэр ягъэфӏэкӏуэнымкӏэ мурад яӏэхэм теухуауэ къыддэугуэшащ Мэкъумэш университетым и ректор Абажэ Аслъэн. Мурад диӏэщ абы научный проект жыхуэтӏу ягъэзащӏэр Мэкъумэш ӏуэхум пыщӏэ предприятием деж нэдгъэсу нетӏэ зэрызӏам хуэдэу ар къагъэсэбэпу ирилэжьэну, ягъэфӏакӏуэу къагъэсэбэпыну ауэдэ ӏуэху зыпытщӏу дгъэлэжьэн щхьэкӏэ мис ар къызыӏутха структурэ щӏыхьэр ӏэмал имыӏэу унафэу яхуэчӏауэ къэлэду ябгъэдэтлъхьэр сэбэп яхуэхъуну мис студентхэм, ученыхэм аращ. Итӏанэ щӏэныгъэлӏ совет къэхутэныгъэм теухуау илажьэхэр я ӏэдакъэщӏэкӏыу Советым и лэжьыгъэм къыпэкӏуу ехъулӏэныгъэ куэд яӏэщ. Нэгъабэ миллионитӏым щӏигъу гранту къалэжьащ. Иджыблагъэ япэ этап технопарк Сколковым дэлажьэу абы грант къыщахьэхун щхьэкӏэ щекӏуэкӏащ видеоконференцие ди къэхутэныгъэ проектым ягъэзыщӏахэр акӏэ кӏуэцӏрыкӏмэ етӏуанэ ещанэ этапым къыдапыгъу гранткӏэ ар производством къыщагъэсэбэпу ирилэжьэн щхьэкӏэ икӏэм нэгъэсыпауэ пыухыкӏа ӏуэху иӏэу производством нэгъэсын теухуауэ ди гугъэщ ахэри япэкӏи ехъудэ ехъулӏэныгъэ яӏэну. Итӏанэ щынэмыщӏа умник старт жыхуиӏэхэм илъэс къэс ди студент зыбжанэ къэхутэныгъэм проект куэд зыщӏахэм къагъэсэбэпу ирилэжьэн щхьэкӏэ ауэдэ сом къалэжьри через малые инновационные предприятия жейтху къызыутхащ вузым. Дызыщӏэдэӏуауэ хъуар шэч хэмылъу псори мурад дахэщ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал Мэкъумэш университетым ипэкӏэ щӏэныгъэм теухуауэ ехъулӏэныгъэ зэригъэгъуэтахэм тепщӏыхьмэ, иджыпстуи яплъапӏэу щытхэм зэрыхунэсынур уи фӏэщ мэхъу.